I ljudi, dobrodošli u IDHD Gameru. Danes bomo naredili en challenge, a to pojesti luk. Vidite, polovico luka, zato ker ne moram pojesti, ker mi peče treba potem. Peče. Ko smrti. Moram pojesti. Ne, ni mi uspel challenge. Hotel sem narediti challenge, ampak ne morem. Zagrizu sem ful in ni šans, da pojem. Torej, fail. Kaj ti rečem? Pos.